Hi. The Bible says, he who finds a wife finds a good thing and obtains a favor from God. Well, congratulations. You hit the jackpot. I promise to be the best thing in your life. I promise to be your answered prayers as you are mine. I promise to love, honor, and respect, cherish you. I promise to love what's yours and as mine. I promise to love, respect, and love your family and friends. I promise to support you in whatever way possible in your dreams. Oh, how I love you, my treasure, my man, my husband, my love, my world, my everything, my one and all. I love loving you. Wakoze bikomeye bihambaye mu gihe gikwiriye birasohora iyo mpamvu ntazahwema kukuririmba urahambaye uri Mana we isohoza amasezerano iyo birasohora urahambaye Tesoro Imana yacu n'umugenga w'ibihe imenya byose ibitarabaho kandi igenera umuntu wese ibimukwiye ubwihe yacu Imana yacu n'umugenga w'ibihe imenya byose ibitarabaho kandi igenera umuntu wese ibimukwiye turi Imana abantu babihamya Imana ya Mana bamugisha menya byose merci kamanya uke papa kandi we ibimukwiye turi Imana Imana ya umugenga w'ibihe imenya byose kandi we tuzamura ibiganza yeme twasa Imana ya umugenga w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi we ibimukwiye Imana yacu
abayumbe bagize neza reka tubashimire tubakomera amashyi menshi iki gitaramo